grevy rabaina zay ato re moa tsy raha mpita grevy. Nasiany koa tarehanakao ty. Aia zao? Ino kolity? Dikely bakao ty. Tsy raha fa misy hevitsy iny hetao ty satana. Ry zalahy va mirevy? Tô avao. Masaky zany. Andro koa weekend raha teo any bikopiny. Ha, nakory baina to indonanaky. Miala. Miala ahy. Miala ahy to zao tsy renao. Isa tobily tsy efa ity tobily iny libra. Hainao koa asanao anakao le any tsy mety. Nganaky lafa daladala manao ndray tambitambezy ka nganao roahanao. Inani iny Tsy raha mahay raha iaby. Fa dala ty va. Okay, atsatoko tsy ny boky loto io mba miboky soa. Ya, ao soa hinany. Toliko tsy ty. Mendo. Sady zao povo lahy biby toy. Jare sotaraiky mitinja tobily ty gany zao. Hey! Lalana baka ie io. Tobily koa tsy azo andesy. Zaho ka vitavitanao malindiniky. Aty ha. Aty zao va tsy renao. Fakao lakile ty. Miala eo. Tsy azo andesy tobily. Ino nanao toy? Mantsitsinahy. Dite so zera tao tsy raha tsy misy raha hainao mena. Anakao Ingo anareo piala. Hainao koa litoy. Raha ambarako anao de zao. Ia mila mianatsy anglais. Miteko ianaranao amizay ami ILTC eo. Nao mba mora droit. Ka io misy raha zao. CG betania tanambao e. Nakory vonina. Vonina. Anglais. Eka. Zegny solity. Ela tela fa hay anglais koa. Petit lycée koa zao misy. Samy teako aby. Hitanao. Ni niveau débutant zao durée des mois avec attestation soa. Soa ngao. Oh. Kaumbia militsy zany. 19 février. Ok. Karo koa la hampianary any. Hitanao atao koa dito. Mba samy misy piky zahay. Ni niveau intermédiaire. Manino niveau intermédiaire mba ambarao ahy. Durée des mois avec certificat. Kairony ataroko tsy hay fa Tsy babo. maintsy mahay avao première vague moa volaniko aminao enany zao. De zay mivaky ke mila ambaranao fa zahay ro babako mila miaraka misy piky le miala ho zay. Satria zahay moa miala ivava avao ty baka ro fa mahay. Marigny anao. Zaho sy resako iny. Coup de paility fa mahay ty. Tsika la resaka anglais zao. Nao tsy raha isalasala 80% ny pratique. Le volagno soa koa hianatsy fa tsy raha mahay eo. Amle 14 anakao mianatsy anglais. Iha mba nahavita azy. Fanako roa. Sy raha olombelo tompoko nzay hitanao Zao fangatsy. zay fa mazoto. Hainao hatoroko anao ty mahanga tsara zao la mispika eo. Antanako iha. Andeha aho. Haniko haninao androany. Iha le baba zao. Sady zao tsy mila angatangatala fa zao mihina. Nareo mila manenty. Zao mihina de nareo manenty zay raha volaniko. Sady nareo koa goodbye. Fa mispika hono anzay mbotsomby. Reveko koa santy mati. Minoma la mahita. Fanifaty tsy hitahita. Azonao. Ahinareo toko fa te paty. Samby vintsy amy traha sinjiny io tsy mila mangataky. Tsika samby mana traha teany. Zao te hany zao fa tsy te atoaky. Mila mihina. Io. Hitanao hinany io. Haniko. Zaho babany mbo tsy mihina io fa mihina. Tsy falala fomba ne io. Apakao hany ty. Tsy mahazo mihina e. Iha malala fomba. Zaho babanao mbo tsy mihina. En plus que ça. Zaho vetanao. Tsy misinjika zikariva. Nao daty ko mampely ko lama tena anglais anty WhatsApp nega WhatsApp. Dao mo. La ero maniry ta hay tena anglais speak de izao ty raha volaniko aminao ka misalasala mikaiky numéro reto 034 43 562 14 na koa 033 59 763 03. Ireo zany numéro reo afaka azahoantsika anjozy ho hainareo ze tahi si piky anglais tompoko ka matahotsy fa tsy raha vita raha tahotsy zao première vague zao fa nitonony tamin'ny vidéo iny le hany de ny deuxième vague koa zao niveau débutant durée des mois avec attestation niveau intermédiaire durée zao mbo 2 mois avao koa fa avec certificat ia tsy raha offerte zao longo fa pratique ao 80% be zao tompoko ka misalasala handehany fa tsy raha lavitsy zao tehitatsika CG Betania no EPP Petit Lycée fidira deuxième vague iny moa halemy ty nivolanareo hoe 26 février militsy ka halinareo koa miantso numéro iny tsy mampatahotsy zao lafa tena tahay raha tsy mila matahotsy abonnevinareo koa moa pazinay ty de manisezeny laha mampazotanareo ty vidéonay amizay maharaky ze vidéonay miboakeo iha tsy tampaky ze miboakeo iha première liste manenty azy mazotoa miabonné page.
vazabazana we zavazaina we vazabazana zavazaina we vazabazana we zavazaina we